tem que berani sai MC lá é mais da sempurna exemplo how sai MC fatin baraklos idenedit mo sau da rumah how atu kole manggame tambah itu sai MC ni ta ulun moras itu sai pas atu kuliah buat tidak ida mai dada ita ida nesi dauk ila kleur ida mai kuliah ita ni tilun soring ida nesi dauk ya kau halo ita nela konsentrasi. Sur malu fali haune channel Lina Freitas sao espera katak hau surita bot sira conexão ne bedia tanita fiar katak maromat ne grasa no ne ben sana fatin ham tu koi tau tu iket halua kari ke maluk balu ne bema ko conexão sao de ne bela dundia kita haluha susuna fa intervenção maromat ne ka grasa maromat ne tu ita bot sira bela hetan sindia no la bela halua ba consulta e centro sao de ne bema que besi kita bot sira. Dia maluk sira a oportunidade hoje yang kau cara katu kuliah kona ba hamia experiência sai MC. Hani sang iha hamia video kona ba hamia programa ida hausi halo tutorial ka bele kuliah iha oin ka sai MC antang iha oportunidade hoje yang hawa cara katu foluk lai kona ba evento sira ne bemak dala barak mosu iha itanialet. Meski acara sira ne simples, mas dala rumah halo ita ladun apar. Antang ihane hawa karakatu fosai kona ba várias husi cerimônia sira também idene baseia bahana experiência haula os aprende husi universidade Roma mas be tu irana experiência hausi hau este kelas 1 hau começar sai ona MC mas que hau este kelas 1 hau ledete ane haula compreende botida. Mas bem molo katu continua kita haluha like subscribe no share video dene baita botsina maluk sira wahila ita botsira sente kata video dene importante baita botsira i kita haluha hamor sita botsina sinu atu yang hira how share video fongkar kita botsira bel heta notifikasi. Atu bele kuliah dia que publico precisa aprender buat barak. Exemplo sira tu irmai. Primeiro hahu brani hamri ki haoin hodi kanta. Tuir falimai hamri kia oin hodi kuliah asunto rumah. Tolu tuir atividade extracurricular nebe fo vantagem atu bele loke emane bisahang. Hat participa seminário ka workshop sira. 5 lebarak. Parte 5 nebe hau fosai ne tuir hau experiência tambah liu si dalang hirak ne mak hau aprende insta hau ne mental ne bele iha ilihu sirak ne hau aprende emo hin kuliah sang ne dia ko insa ema bele kuliah oin hau aprende usine tambah hau la usa aprende husi hau la usa aprende universidade Rumaka ema hanorin antang hau aprende husi parte hirak ne idane mak hau karak share hau ne experiência SciMC hau SciMC hatinang rihu ida atu sia walun sing hitu primeiro liu ne hau ya este kelas 1 atu saiba kelas 2 ona iha ira fai mestre idanaran seli makaruka hausa MC iha perpisahan este kelas 6 niang ita tene este kelas 1 ni haten seda tamba momento este kelas 1 seba kelas 2 haule lancarona antang mestre haker kidane fo haule le ida mahal hotu haule ida hansan edit tuir fali hausai protokolo bau pacara bendera iha sekolah momento iha este kelas 5 hau este kelas 5 ni hau muda fali hau lau sekolah ni este ira la fai maybe hau muda fali ba este satu los palusnya. Pues iha este kelas 5 ne hau sai protokolo bau pacara bendera iha sekolah momento ne ba. Tolu iha SMP sai protokolo dala ida iha pacara bendera. Iha momento iha SPK dala rumah sai MC iha acara sekolah nian. Maybe dala Barclay mak dirisi oração spontan ka haker komentário misalnya. Iha momento ne ba hau dala rumah sai MC maybe amin ya mestre sira folio confiança mai hau atu habela dirisi oração iha cara sekolahnya. Depois de remata sekolah wen hira hau serviço iha outubro tinang rihu ida atu sia lisensia. To outubro tinang rihun rua sanulur lisensia. Haula sadare tapi ternyata 20 tahun saya MC rutin hau iha fulang nebe hanesan no hau remate fulang nebe hanesan la significa katak hau remata totalona mebe artinya iha momento nebe hau sei ha timor ya agora hau quando mai hela iha prigen
haula bele sai MC sai MC haus ia outubro tinang ringo idatu sesino sinsia no hau terakhir sai MC ha outubro tinang ringo rua sanoro sinsia antau ngai oportunidade yang hau karakatu fosai kona ba acara oin ne bema hau hau ni experiência hau sai ona MC acara sirane mas kona ba sai MC ane haula sura tamba ulu quando hau dalam rumah fulang ida tomak quase hawa tu lorong sai MC tambah dalam rumah semana ida hau sai MC dalam tolu ka dalam hat exemplo dadersan MC iha office tambah acara office-nya dalam rumah kalan ba casamento nian kaba aniversário nian antau ne haula sura maybe acara sila ne bema hau diri jika hau sai MC ha fatina ba makane santuir mai ida seremonia hamosan ka iha minha fataluku dehan amukumu idane uluk halobaya itania veterano sene bemak mahusi ailara. Pois segundo cerimônia casamento, tolu cerimônia aniversário labarik no emabot, hat cerimônia aniversário instituição siranian, incluímos nessa festa paroquianian, pois cerimônia simo sacramento batismo, primeira comunhão, no crismanian, conferência, depois congresso feto, congresso partido políticos, veteranos, congresso juventude nian, cerimônia isar da bandeira no area bandeira nasional iha loro nasional sira nian sabasaya nesang protokolo, pois atividade seminar, workshop, pois sanulo encontro nível município, posto administrativo, nível instituição, no nível internal iha instituição ida, exemplo hau serviço iha saudenia. Depois sanulo resing ida, sai MC ha dialogo entre partidos políticos sira, hotu iha município nialaran toma, nebemak marca presença husi hansa CNE nasional. Sanulo resing rua, kampanye nasional partido político. Encontro estrutura partido político, cerimônia nasional iha município, hanesan diálogo, socialização entre ministro, primeiro-ministro, presidente, entre comunidade siraca, entre feto. Sanulur sin lima, cerimônia votos perpetua. Sanulur sinen, cerimônia tomada de posse, estrutura organização profissional, estrutura partido político sira, organização no governo nia. Sanulur sing hitu, sai MC cerimônia igreja niang hanesang seminar, workshop, aniversário, cruz jovem, encontro internal paroquiania. E depois hanesamos encontro jovem niang. Sanulur sing walu, cerimônia socialização, plano de desenvolvimento nacional, nebe halu si líder resistência kerala sanang kusmau, ne hal sai MC ya dia posto administrativo loten, ya posto administrativo tutuala nebe halo ya mehara, nomos posto administrativo Los Palos-nya, nebe mak halo centro cultural Los Palos-nya. Ida ne musul complicado também para close orsida ema tutu akara kuliah itaulun mora sanur sinsia cerimônia aniversário congração niang ruan ulu concerto musical pois ruan ulu resing ida atividade apresentação dança tradisional ruan ulu resing rua encontro líderes lokal no comunitária depois ruan ulu resing tolu sai MC ha reflexão ba loron 12 de novembro ka loron nasional. Ruan ulu resing hat, cerimônia inauguração sira hanesan inauguração B, inauguração office. Ruan ulu resing lima, cerimônia inauguração monumento heroinian. Ruan ulu resing nen, cerimônia funebre heroi siranian, incluímos saudoso Nino Cone Santana. Ruan ulu resing hitu, cerimônia transferência de poder, inclui o distrito ba município. Pois cerimônia funebre familiania, cerimônia troca prenda, depois cerimônia missa nova padre siranian, encontro plano estratégico no evaluação. Cerimônia hirakne ho ida nya karakter no ho ninya dificuldade rasik. Mas be husi idane makawa aprendemos atu sai moderador tentang iha seminar, iha workshop sira. Hanesan encontro evaluação ba atividade romana be ami halo líder komunitário nomos líder lokal sira antang hausai MC sekalian hausai hanesan moderador iha oportunidade dan ba saya presentador sekalian saya moderador sekalian saya MC rangka potudaida dalam rumah yang hanoin kata MC idani difisil
bahau laos difícil may be laos fácil. Hau kuliah hanesang ne tambah hau nota kata koninia kesulitan nebema kelahanesang. Balung karik hau halua temi may be ida nebema hau dalam barat saya MC ida ne hau notamak ida tolunolu resing ida. 31 jenis ne hau lihotona antang hau nota kata nia iha tingkat kesulitan nebema diferente. May vemos iha parte nebemak nia fácil. Atu biasa nesang ema nebemak iha skill kaiha kelebihan Roma atu biasa yang saya MC. So wanhira ita hahu la belesente moe. Nomos la belesente kata ko idene difícil mahap. Tambah idene mak wanhira ema Roma hanesang tawarona ita bot ajuda saya MC lai. Thank you berani saya MC. Laiha ema ida mak sempurna. Exemplo hau sai MC iha fatin baraklos. Ida nedet mus hau dalam rumah hau atu kole manggame. Tambah ita sai MC ita ulun moras. Ita sai MC ne tambah ita niane labaku. Antang dalam rumah ita pas atu kuliah buat tidak ida mai dada ita ida ne sidauk. Ila kleur ida mai kuliah ita ni tilun soring ida ne sidauk. Antang dalam rumah ita tu kuliah manggame tan tambah det. Ita prepara ona. Depois maksira ida mai kulianinya. Ita ni kebiasaan ida hatimor hau paling la gosta makida ne ida mai kulianinya. Antang halo ita ne la konsentrasi dalam ini tahanu ino tu kuliah. Ema mai ke bisu-bisu tani ita ni tilun sorin ida bisu-bisu tani ita ni tilun sorin. Baru hamri kita ni kotuk bisu-bisu baru hamri kita ni oin hatu dulu lima bamai. Antang halo ita ni konsentrasi ne la iha dalam rumah ita tu kuliah arbirutan. Também dane tem que esforço tu hahu. E dane kanesang hau experiência no hau descobre konaba jenis-jenis susi acara sira ne bemak durante ne lau he itane rain. E dane hau lau aprende husi Universidade de Roma. Ne bekari buat balon ladung los ita bot sira ne bemak hare bele halos hodi fok ita bot sira comentário. Tambah buat ne behau fosai hane baseia bahau experiência ne behau li. Idane mak hau experiência ne bemak hau karak fosai oportunidade ohinian. Karik idane ita bot sira sente kata que importante que haluha share beta bot sira malu sira aliusi media sosial ne be ita bot sira iha atau noni ita bot sira belum sira mos pele acompanha video idane. Iha hau ne video sira tu irmai hau sei hahu fosai kona ba tutorial wensa ematu bele saya nesan MC ka wensa tu ema bele kuliah iha publiko. To hane de titanya soru malu balorong ohiniang. Ita saya soru malu fali iha hane video tu irmai kita haluha like subscribe no share beta bot sira belum sira kali kita bot sira sente kata video idane importante beta bot sira. I kita haluha hamorismo sita bot sira sino atu none wenhira hau upload video fongkal kita bot sira bel heta notifikasi. Obrigada barak beta bot sira ne bemak nafatin channel idane tore mata ita saya soru malu fali iha hane video tu irmai. Ciao. Momento ne bemak dificiliu pahau atau saya MC ne mak iha momento ne bema partidos políticos sira hamutu kodi halo dialogo lianain sira mai husi posto administrativo ne be keta ita tena kata partidos políticos ne complicado tebes. Sira hau hanu ne be diferente tebes kontra malu holianain sira ne be mai posto administrativo mos ho kultura ne be diferente holiang ne be diferente exemplo iha municipio lauten. Maka saya makalero fataluku mai hamutu ke dalam rumah la komplain malutan sira komplain halo ita ulun moras los. Ia tinang ngeriung ida tu sia waruna lu resing neng ia SD 17 sira la fai ha momento ne bane hau SD kelas 1. Mai be hau hetang ona fiar husi amine mestre danaran bai bai bolu seli. Mestre dane fo ni hakere kanesan urutan acara ne fo bahau. Depois hau sai MC, idane hau sai MC primeira vez, menghira hau SD kelas 1, iha acara perpisahan amnya kakak kelas SD kelas 6 nya. Idane emang kanesang hau nia experiência primeiro sai MC, hau la comprende tan importante mak hau hanesan narang ledi.